Nirmala ken yam ken as dialen konti lienka rois ne gwasame ken Nuer online TV channel biya kamal ko lien lien kalin gwasame ane post kaya an wala shenga jandang diok kapay diok ron kina dangro jandang ro diech an la raban lingwasame roj mishala re wich kaso Sudan en go te kriek mugoro betwok kam kume kiir mayardit kene kume IO biamandan le rodo gwasame biajelin ka jan lerame kan kononiam de janogono mi jirami don can subscribe no when kan Nuer online TV channel de subscribe ka de notification bell bo de ja twain ko mete ka ler mi shi berech de shamala shi bekiji gwasa danan pa gwada danan pa larech ban ler me ban je chuling ko do danan je to ko je gorno jin bi je lot kaneti ko kene don kan ling ko dong de je ling ban ler me ban je chuling kel name breaking news karwajarana inshallah keje mugoro de jilinga ne dialon konti la video la te shunga ko mite ka mede na pereka ke mede to ka shanga chagwana shang la goro jen wode na de goro ya leka changa ngai je ban wo betuok dino kwai keje dob dan de to keje karwajarana inshallah gwas me inshallah no de ni South Sudan People Defense Force ala SSPDF kana Uganda People Defense Force ala UPDF ngai kone denditi ka denditi lat kel chala do denditi ni la deni South Sudan la deni kiir mayardit kana deni Uganda wa kan shi grodin real ka long ka kwakur ka chala no kan takan ko bi ka SPLM IO bi kana mak gwada dana tikatin doran shwal ka kur rumla jen gwada dana te deni SPLM IO te tikatin ka jen gwada dana chala do bi kana mak ka ne konenten gwasmo ka roja dana chiken lat wa sha de indi ti sha no real ka rudi ne ka kan de ni SSPDF kan de ni Uganda eno ka do brana shalat ka jang shalat no de ni Uganda chol ka rudi en ka peng midit ka de ni SSPDF ba chol ka rudi en ka peng midit lo ku ka rin mobilize ko de kan dor dana te SPLM IO te tende kan mak kiir mayardit ngai kono jen chamal cheje gorshi men ngai yere ni shang no ajen me jaga de indi ko bugru den yalaka ko be kan gota konen tinte jas fele mayo ten be kan kama ki be kan kadaka en shala do ne kan de indi de Uganda kan de ni SSPDF retine tiro yalaka men ka nyin kor ke kwa kor shala do kan jel kan ka nya gurgure ke tangne ti shop ko wal no la di bam ko nen jel ka pin ka chala do kan ka torbiyele tla de ni shung jong ne ken ke torbiyele kon tla na kap te chop ko well la pick up ne dang well ke pick up truck chala do woka ka doben woka SPLM IO chawraj mo chaja kwen biawraj nitin lat ke tin baren lat ka gwasan be banaka nyok milin kon ke ban men de ten tam wodi bina der chunka chire mangai kon gwanu men gor kiir mayardit de kene kume Uganda dio ja cha very clear longan tam ko Uganda kan ro la tai en wo che kume kiir mayardit che lok in fact ala kume South Sudan che tet ke kiir mayardit kume South Sudan te pin Uganda tam rai kon chir kamele yana linka gan museben wo we South Sudan we da bene yikaf no antam rai kon we South Sudan che pin kiir mayardit te pin Uganda so menye na ke kum Uganda rai na murai kone so en beto lo changjo ene kiir mayardit bango da badering jen ke Uganda lo ba shakur kam South Sudan kene je Uganda ko en kiir chira ramchi wechi ko kantama a traitor find en kiir mayardit kuma nana shalat ano mission aben ka juba ba gan machar ke dakriyo machar ba je bete ka ta pola point ka bel jong na wiya ka Uganda wiya te Museveni mala kwar Uganda mi dong yen je ka je ke sha bu je ka je na mo wa kel mi bej ka manana chala da kuma Kenya cha lat ka lada mo ngo cha ka no go de ka je ka dakriyo machar men mi shi ka no je ka Museveni chwa hol jogo no lo je thong mi biya je ka dakriyo machar la mi tel permission mi sha ngun Museveni te ram bi je ka dakriyo machar na makaro ade wa mijje nyo da je gwanu South Sudan ke jen gwatu me chebe takamal kare dana chala ke je ko tin let kiir mayardit ka shamal cheje dak chengni me chala no mite mije to ka no reng ma cha dia ko re do mo ke de wen gwada mo ka je ni je jen riet kala kana dot gwada dana roje ten
so ne me mugor no de yana ngach ke de yana link kata danan ci leer me ci bin gaje no SSPDF kel kan ji UPDF ci rodin riali ka lobi kan ji SPLM IO kan ka maka kur rumla ka do bran chalat ke je en ban nyaw de mu de en biata ka mal bye bye